ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст, ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳру деҳоти Панҷакент рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд, ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент иҷлосии 18-уми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум таҳти раёсати раиси Маҷлиси вакилони халқи шаҳр, раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ баргузор гардид. дар кори иҷлосия намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, сардори раёсати тандурустии вилоят Ҳабибулло Хайруллозода, муовинони раиси шаҳр, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, роҳбарони корхонаву ташкилотҳо, раисони ҷамоатҳои деҳот, сарварони муассисаҳои таълимӣ, муассисаҳои томактабӣ, намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. иҷлосия бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба кори худ шурӯъ намуд. вакилон дар бораи ташкили котиботи иҷлосия қарор қабул намуда, рӯзномаи онро тасдиқ карданд. аз рӯи масъалаи якуми рӯзномаи иҷлосия оид ба рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 июни соли 2019 таҳти рақами 316 дар бораи барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 ҳисоботи вакили Маҷлиси вакилони халқи шаҳр аз ҳавзаи интихоботии Лаби Чашма рақами 3 Парвина Нақибӣ шунида шуд. дар ҳисобот гуфта шуд, ки қабули чандин қонунҳо ва тарҳрезии барномаҳои давлатӣ дар замони истиқлол ҷиҳати рушди соҳаи маориф ва татбиқи онҳо дар ҳаёти иҷтимоии кишвар, аз ҷумла ба тасвиб расидани қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 дар таърихи 22 июни соли 2019 таҳти рақами 316 яке аз тадбирҳои муҳиме мебошад, ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ баҳри рушди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ амалӣ карда мешавад. тавре ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳои худ дар арафаи таҷлили рӯзи дониш иброз карданд, кӯдакону наврасон ояндаи осудаву ободи ҳар як миллат, сарвати бебаҳои ҳар як оила, ҷомеа ва давлат ба шумор мераванд. ин аст, ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бар асоси муқаррароти қонунҳои амалкунанда ва талаботи барномаи давлатии соҳаи маориф, дастурҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд, муовини якуми раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода баҳри рушди соҳаи маориф, бунёду аз навсозии мактабҳо ва муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, таъмини муассисаҳои таълимӣ бо таҷҳизоти лозимии хониш, фароҳам овардани шароити мусоид барои кормандони соҳа ва таълиму тадриси хонандагон тадбирҳои зарурӣ амалӣ намуда, дар оянда низ дар ин росто саъю талош хоҳад кард. ҷиҳати татбиқ намудани лоиҳаҳое ки ба рушди муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумии хусусӣ равона шудаанд, дар доираи механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ айни замон тадбирҳо роҳандозӣ мегарданд. аз ҷумла дар ҳамкорӣ бо бахши хусусӣ дар деҳаи навоботи ҷамоати деҳоти Лоиқшералӣ муассисаи томактабӣ бунёд шуда истодааст, ки дар арафаи таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад. бо ҳадафи ташаккули заминаи моддию техникии зинаи таҳсилоти томактабӣ бо фароҳам овардани шароити санитарию беҳдоштӣ, барқ, маводи зидди сӯхтор, гармӣ, об, канализатсия ва таҷҳизот барои ошхона низ мунтазам тадбирҳо амалӣ мешаванд.
дар ҳамин муассисаҳои томактабӣ ҳуҷраҳои тиббӣ мавҷуд буда бо таҷҳизоти зарурӣ, доруворӣ, кати хоб ва маводи ниёзи аввал таъмин мебошанд. дар назди ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ майдончаҳо барои бозии кӯдакон мавҷуд буда онҳо ҳамасола таъмиру азнавсозӣ карда мешаванд. пас аз шунидани маърӯза раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ доир ба хубу беҳтар ба роҳ мондани фаъолияти муассисаҳои томактабӣ, аз таъмири асосӣ баровардани муассисаҳои томактабӣ, таъмини муассисаҳо бо ашёҳои босифати истифодашаванда, таъмини кӯдакон бо ғизои солим, таҳлили воқеии фаъолияти муассисаҳои томактабӣ дар ҷамоатҳои деҳот бунёди кӯдакистонҳо ба масъулини дахлдор дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. доир ба масъалаи якум вакилон ба музокира баромаданд. аз рӯи масъалаи дуюми рӯзнома ҳисоботи комиссияи доимии маҷлиси вакилони халқи шаҳр оид ба масъалаҳои сохтмон, саноат, нақлиёт, алоқа ва хоҷагии роҳ, вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳр аз ҳавзаи интихоботии Навобод рақами 3, раиси комиссияи доимии маҷлиси вакилони халқи шаҳр оид ба масъалаҳои сохтмон, саноат, нақлиёт, алоқа ва хоҷагии роҳ Фазлиддин Мӯъминов маърӯза намуд. пас аз шунидани маърӯзаи вакил, раиси шаҳри Панҷакент доир ба масъалаҳои зерин: риояи қоидаҳои шаҳрсозӣ ва талаботи меъмурию шаҳрсозӣ, бартараф намудани сохтмонҳои худсарона, дар ҳудуди шаҳр иҷозат надодан ба сохтмони биноҳои аз 5 ошёна поён, ба масъулин супориш дод. мушкили асосие ки дар сохтмон ҷой дорад канализатсия мебошад ва масъулини дахлдор бояд нисбат ба ҳалли ин мушкилиҳо чораҳои зарурӣ андешанд. дар соли 2023 шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 44 адад расонида шуд. дар аввали соли 2024 бошад 8 корхонаи саноатӣ бо иқтидори пурра фаъолият накарданд. доир ба ин масъалаҳо ва камбудиҳои ҷойдошта масъулини соҳаи саноат супориш гирифтанд. масъулони соҳаи нақлиёт ҷиҳати ба танзим даровардани нархи роҳгиро дар нақлиёти истифодабарии умум вазифадор шуданд. доир ба масъалаи сеюм, ҳисоботи вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳр, вакил аз ҳавзаи интихоботии Вору рақами 24 Икром Аюбов оид ба фаъолияти вакилияш гузориш дод. аз рӯи масъалаи дигари рӯзнома оид ба номгузорӣ, раиси комиссияи номгузории мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ маърӯза намуд. гуфта шуд ки бо мақсади эҳёи номҳои таърихӣ, арҷ гузоштан ба заҳмату талошҳои шахсиятҳои шинохта, ҷасорату қаҳрамонии фарзандони бонангу номуси диёр, муҳофизони ватан, чеҳраҳои фарҳангу ҳунар ба номи онҳо гузоштани номи кӯча, муассисаҳои таълимуву табобатӣ, маҳаллаҳо барои наслҳои имрӯза ва ояндагон боиси ифтихору сарфарозӣ мебошад. бо қарори раиси шаҳр аз 20 октябри соли 2012 таҳти рақами 112 ва қарори маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент аз 20 октябри соли 2012 мактаби санъати бачагонаи шаҳри Панҷакент ба номи ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Олим Бобоев гузошта шуда буд. баъди ин аҳли фарҳангу ҳунар, зиёёни шаҳр барои ба номи ин овозхони шинохта гузоштани муассисаи давлатии Кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент муроҷиат намуданд. комиссияи номгузорӣ назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент баъди баррасии ин масъала барои ба номи ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Олим Бобоев гузоштани муассисаи давлатии Кохи фарҳанги шаҳр қарор бароварда ба маҷлиси вакилони халқи шаҳр пешниҳод менамояд ки қарори раиси шаҳри Панҷакент аз 20 октябри соли 2012 ва қарори маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент аз 20 октябри соли 2012 беэътибор дониста шуда, мактаби санъати бачагонаи шаҳри Панҷакент ба номи собиқ директори он Қурбонов Нарзилло ва муассисаи давлатии Кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент ба номи Олим Бобоев гузошта шавад. ба маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент дар ин бора ду номгӯй қарор барои тасдиқ пешниҳод карда мешавад. вакилон аз рӯи масъалаи мазкур қарор қабул намуданд. доир ба масъалаи дигари рӯзнома, тасдиқи қарорҳои раиси шаҳри Панҷакент. дар бораи аз мансаби муовини раиси шаҳри Панҷакент озод намудани Тоҳирзода Санъат, аз вазифаи мудири шӯъбаи кор бо занон ва оила озод намудани Шодиева Рӯзимоҳ,
ба вазифаи сардори раёсати кишоварзӣ таъин намудани Шералӣ Диловар, ба вазифаи мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таъин намудани Ҳамзира Замонова, ба вазифаи мудири бахши саноат, нақлиёт ва хизматрасонӣ таъин намудани Мақсуд Нурублоев, ба вазифаи мудири бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросими миллӣ таъин намудани Амонзода Парвиз, вакилон қарорҳои раиси шаҳри Панҷакентро тасдиқ карданд. Дар идомаи кори иҷлосия намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, сардори раёсати тандурустии вилоят Ҳабибулло Хайруллозода сухан намуд. Пас аз баррасии ҳамаи масъалаҳо, иҷлосия бо садо додани суруди Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кори худ хотима бахшид. гузориши Сабрина Акрам ва Шоҳҳусайн Солиҳов ва Шаҳбоз Қурбонов. номи нависандаи шинохтаи адабиёти муосири тоҷик устод Сорбон барои хонандагони тоҷик ва кишварҳои хориҷӣ кайҳост ошно мебошад. Воқеан бо асарҳои устод Сорбон чандин насл бархурдор гардида, то ба имрӯз ин адиби пуркор фаъолияти эҷодиашро идома бахшидааст. Дар ҷараёни аёдат дар манзили устод Сорбон, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо ӯ суҳбати самимона анҷом дод ва изҳор дошт ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва мардуми Панҷакенти Бостон бо устод Сорбон ҳамеша ифтихор доранд. Дар ҷараёни ин мулоқот ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Афзал Шоҳшодиев низ ширкат дошт ва ӯ арзи сипоси хонаводаи устод Сорбонро ба раиси шаҳри Панҷакент баён кард. шаҳри ориёни Панҷакент, хоки поки суғдиёни Панҷакент остонад, остони ростон, достонад яштҳои бостон, ҳикмати 100 аср дар хоки сараз, синаи вақт аст ин чоки сараз, хоки аз атри сухан гулбези ман, мулки раҳматбору шоирхези ман, рӯдакӣ бикшод рӯй аз рӯи ту, рӯи шеъри порсӣ шуд рӯи ӯ, ёди ёри меҳрубонат зинда бод, нусрати ҳар хонадонат зинда бод, сарзамини сури сухан, нурборони ту аз нури сухан, лоиқи давру замонат зинда бод, ин фуруғи ҷисму ҷонат зинда бод, эй кӯҳанмарзи азизон зинда бош, бо фуруғи тозаи ҷон зинда бош, шаҳри ориёни Панҷакент, хоки поки суғдиёни Панҷакент. ашъори шоири ширинкаломи тоҷик устод Камол Насрулло ба қалбҳои хонандагон роҳ ёфта, ӯро ҳамчун шоири ватансаро мардум мешиносанд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ дар манзили шоир устод Камол Насрулло зимни суҳбати хотирмон ба шахсият ва мазмуну мундариҷаи шеърҳои ӯ баҳои баланд дод ва ҳамзамон дар ҷодаи шеъру шоирӣ камёбиҳои нав таманно кард. устод Камол Насрулло аз ин таваҷҷӯҳи раиси шаҳри Панҷакент хеле сарфарозу масрур гардид. ҳазор раҳмат, саломат бошед. бисёр миннатдор. раҳмат. ин аввалин ташаббусе ки раиси Панҷакент омода фарзандои диёр хабар мегиранд. офарин шумо. ва ҳамон гапам онҷа ба ҷашни муфаззал гуфта будам дар бораи шумо ки Панҷакент бояд ҳамин хел раис бошад. раисе ки худаш 1 соат шеър метавона хона аз ёд, раисе ки қадр мекунад сухану фарҳангу адибу нависандаи диёри рӯдакӣ ки бошаду диёри ин хел абармардҳои шоираи бузург бошад, бояд ҳамин хел бошад. воқеан аёдати шахсиятҳои бароиманд, собиқадорон ва хоса аҳли зиё барои тарбияи наслҳо аҳамияти басо калон дорад ва ин иқдом минбаъд низ идома дода хоҳад шуд. гузориши Сабрина Акрамова ва Шоҳҳусайн Солиҳов.
با مناسبت سنه فرخنده جشن کسبی کارمندان واسطه‌های اخبار عامه روز مطبوعات توجیک در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن جمع آمد با شکوه ایدانه برگزار گردید. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده ضمن سخنرانی خویش درباره تاریخ مطبوعات توجیک، راه‌های تشکل آن و همزمان فعالیت کارمندان واسطه‌های اخبار عامه شهر پنجکن اندیشه و ملاحظات خویش را بیان نموده همه کارمندان، سابقه‌داران و علاقمندان واسطه‌های اخبار عامه را به مناسبت روز مطبوعات توجیک صمیمانه تبریک و مبارکباد نمود. در این روز فرخنده یکی از چهره‌های شناخته شاعر، آموزگار، عضو اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان، عضو اتفاق روزنامه‌نگاران جمهوری تاجیکستان شادی ستار به سن 80 سالگی رسید. در یک فضای تنتنوی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده صاحب جشن شادی ستار را با 80مین سالگرد بهار عمر صمیمانه تبریک و مبارکباد نموده با او تحفه‌های خاطروی تقدیم کرد. همزمان در یک فضای تنتنوی از طرف رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با کارمندان واسطه‌های اخبار عامه بخشیده به روز مطبوعات توجیک تحفه‌ها سپاریده شد. در این مراسم یک گروه سابقه‌داران، ادیبان، اهل ضیا و روزنامه‌نگاران به سخن برآمده درباره فعالیت ساحه‌های خویش سخن گفتند و اظهار داشتند که واقعا امروز مقام مطبوعات توجیک در رشد تمام ساحه‌های خواجگی خلق و تطبیق دستور سپارش‌ها و نشاندادهای پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان خیلی کلان است. در خاتمه سرمحرر روزنامه زرافشان لقمان قربان به نمایندگی از نام روزنامه‌نگاران شهر باستانی پنجکن به رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده برای توجه و برگزاری چنین یک محفل خاطرمان عرض سپاس کرد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جنبست این چهاربینی اظهار داشت که ما نسبت به کارمندان واسطه‌های اخبار عامه احترام والا داریم. همکاری‌های ما اساساً برای رشد جامعه روانه می شود و من بعد نیز ما به نیروی سازنده کارمندان واسطه‌های اخبار عامه تکیه خواهیم کرد. گزارش عباس امراساده، خیام جورایف و شاهحسین صالحov. با مقصد آشنایی پیدا کردن با رفت بنیاد انشاءات جشنی، رئیس شهر پنجکن خالقزاده عبدالخالق در جماعت دهات سرعزم سفری کاری انجام داد. رئیس شهر پنجکن خالقزاده عبدالخالق با رفت کوچت بادرینگ و پامیدار در گرمخانه‌های صاحبکار محمود بای علیف شناس شد. گفته شد که با بنیاد 5 گرمخانه نو مساحت آنها به 1 هکتار رسانیده شده، آنجا بادرینگ و نوع پامیدار پرورش می نمایند. نهال‌های کوچتی را نیز خودشان آماده کردند. همچنین برای با غذای طبیعی تامین نمودن زراعت صاحبکار استحصال بیوگوموس را نیز براه مانده است. امروز ما در گرمخانه قرار داریم که بار اول در سطح خیلی زیاد در سطح قریب نیم گکتار پامیدور کشت میشد. پامیدور زراعت است که گرمی دوست و خیلی نازک هم هست و ببینید که کشاورزان ما تا با رسانیده با کشت آماده کردن نهال هم رسیدند، یعنی که تجربه کافی هم دارند و باور کنید در این فصل زمستان با این سطح آماده کرده شناندن نهال پامیدور خیلی زحمت و دانش طلب میکند و باعث خرسندی است که امروز ما به چنین نتیجه ها نائل گشتیم. در 50 ساتیخ این نو که از جمهوری چین وارد شده است کشت می شود. حاصلاتشان خیلی هم بلند، اگر عرفاً از 1 هکتار اگر تا 300
тонна агар ҳосили помидор гиранд, ин то 2 ва 3 чанд ҳам зиёдтар ҳосил медад ва ҳосили хеле барвақт ҳам медад. Зеро ки дар аввали фасли баҳор, аввали тобистон, албатта ҳама медонанд ки нархи навои помидор бештар ҳам ҳаст ва бозори мо бо помидори барвақтӣ таъмин мегардад. Ва боқимонда 52 сотихи дигар ин заминҳо бо зироати бодиринг кишт мешавад. Бодиринги барвақтӣ ҳам дар аввали баҳор ва тобистон, аввали тобистон омода мешаванд ва ният дорем ки бо ин ҳосили барвақтӣ бозори мо бо ҳам помидор ва ҳам бодиринги истеҳсоли худи Панҷакен таъмин гарданд, ки як қадами нав аст дар сатҳи таъмини озуқавории аҳолӣ. Гуфтамонам ки аз ин пеш таҷрибаи кофӣ ҳам доштанд, вале сатҳи майдони кишти гармхонашон хеле хурд буд, атрофи 2 сотих 3 сотих буд ва ин бори аввал аст ки ду гармхонаи бузургҳаҷм бо омода кардани ниҳолҳои худи мо дар сатҳи 52 ҳар ду гармхонаҳо ҳам бо сатҳи 52 сотихӣ ҳам ҳастанд. Дар маҷмӯъ беш аз 1 гектар ҳам ҳастанд ва дар оянда умедвор ҳастем ки соҳибкорони муваффақи мо сатҳи бештари гармхонаҳошонро дар ин шакли бузург омода кунанд, созанд ва дар таъмини бозори дохилии мо саҳми сазовори худашонро дошта бошанд. дар мулоқоти пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолони ҷомеа ва ходимони дин ба нақши шаҳраки бостонии Саразм дар таърихи миллат ва тарбияи худшиносӣ ва ватандӯстии насли ҷавон баҳои баланд дода шуд. меҳмонону сайёҳони зиёде ки ҳамасола ба Панҷакент меоянд, аз ин ёдгории беназир дидан мекунанд. ба хотири пазироии шоистаи онҳо ҳоло бо дастури муовини аввали раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва маблағгузории мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар даромадгоҳи шарқии шаҳр бо тарҳи зебо ки баёнгари таърихи кӯҳани ин диёри бостонӣ хоҳад буд, майдони пазироӣ ва дарвозаи рамзӣ, ҳамчунин терминали логистикӣ бунёд карда мешавад. зимни шиносоӣ бо рафти бунёди иншоот раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ба роҳбарият ва бинокорони ширкати сохтмонии Асл ҷиҳати бо сифати хуб ва дар муҳлати муқарраршуда анҷом додани корҳо дастур дод. дар паҳнои дашти Саразм ки сароғози маданияти кишоварзии тоҷикон аст, механизаторони хоҷагиҳои деҳқонии шаҳр техникаю таҷҳизоти кишоварзиро ба хати тайёр гузоштанд. раиси шаҳри Панҷакент ва ҳайати комиссияи раёсати кишоварзии шаҳр ҳолати омодабошии техникаро аз назар гузаронида ба заҳмати механизаторон баҳои баланд доданд. сипас раиси шаҳри Панҷакент бо иштирокчиён суҳбат намуда қайд намуд ки тавре пешво муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама баромадҳояшон таъкид менамоянд, мо бояд захираи дусолаи маводи ғизоиро захира намоем. ҳамчунин ҳар ваҷаб замин бояд сарфакорона истифода бурда шавад ва мо ба меҳнати деҳқонону кишоварзон арҷ мегузорем. сипас ба механизаторони пешқадам сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим карда шуд. бо мусоид шудани вазъи ҳаво дар паҳнои Саразм ва дигар минтақаҳои шаҳр кишти баҳории зироат идома меёбад. техникаи кишоварзӣ бошад ба кишт омода аст. хизмат ба ватан ин ҳимояи марзу буми аҷдодӣ, таъмини сулҳу субот ва амнияти ҷомеа барои зиндагии орому осудаи наслҳои оянда ба ҳисоб меравад. бинобар ин хизмати ҷавонон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар мактаби ҳаёт, дарси ҷавонмардиву ҷасорат аст. чунин мафҳумро ҷавонони далеру ҷасур ва ватанпарасту хештаншиноси шаҳри Панҷакент дарк намуда, имрӯзҳо дар қатори дигар ҷавонони кишвар дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар софдилонаву содиқона хизмат намуда истодаанд. илова бар ин дар шаҳри Панҷакент бо мақсади баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон аз ҷониби мақомотҳои марбута пайваста чорабиниҳои мақсаднок гузаронида мешаванд. чунин як вохӯрӣ дар қасри фарҳанги шаҳр бо иштироки намояндагони комиссияи даъвати ҳарбӣ, прокурори шаҳр ва дигар фаъолон гузаронида шуд. гуфта шуд ки тибқи талаботи моддаи 43 конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси ҳар шаҳрванд аст. чунончи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат,
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар баромадҳои худ таъкид менамоянд ватандӯстӣ ва амнияти миллӣ асоси сиёсати давлати мо мебошад. асосгузори усули ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон намуданд. ҳамчунин барои давлати навбатии шаҳрвандони синни соли 1997-2006 ба хизмати ҳарбӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 5 марти соли 2024 қабул гардид. дар тартиби ин прокуратураи шаҳри панҷакен бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии онҳо оид ба мазмун муҳтавои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ дар қасри фарҳанг бо масъулини комиссияи давлати тиббии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри панҷакен, кормандони комиссияти ҳарбӣ, шӯъбаи корҳои дохилӣ, ҷамоатҳо, раисони кумитаи маҳалла, роҳбарони хоҷагоҳи деҳқонӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва ходимони дин суҳбату вохӯриҳо баргузор намуда ба масъулин талаботҳои қонунгузории мазкур ба таври мушаххас ба самъашон расонида шуд. ҳамчунин қайд гардид ки даъват ба хизмати ҳарбӣ мутобиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ва дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон 2 маротиба дар як сол баргузор мегардад ва тибқи қонуни мазкур ба хизмати ҳарбӣ шаҳрвандони ҷинсашон марди аз 18 то 27 сола даъват карда мешаванд. иттилоъ дода шуд ки соли ҷорӣ бо ба роҳ мондани корҳои ташвиқотию тарғиботӣ ва ба ин васила бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ дар ниҳоди ҷавонон имкон додааст ки то имрӯз аллакай ҷавонони зиёди шаҳри панҷакент бо майли зиёд ва ифтихори ватандорӣ ба комиссарияти ҳарбӣ муроҷиат намуда барои шомил гардидан ба сафҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар аризаҳои худро пешниҳод намуданд. бо мақсади иҷрои фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллудашон 1997 ва 2006 ҷумҳурии тоҷикистон ва хизмати ҳарбӣ дар шаҳри панҷакент як қатор корҳои ташвиқотию тарғиботӣ ба анҷом расонида истодааст. хусусан ҳамин корҳои ташвиқотию тарғиботӣ дар байни ҷавонон мебошад ки имрӯзҳо ҷавонони шаҳри панҷакен чун дигар ҷавонони ҷумҳуриямон омада ба комиссарияти ҳарбӣ аз комиссияи тиббӣ гузашта худро барои сафарбар намудан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон номнавис намуда истодаанд ки имрӯз аз ҷониби мақомоти маҳаллии иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакен барои ҳавасманд гардонидани ҷавонон зиёда аз 150 нафар ҷавонони синни давлатӣ дар мактаби муттаҳидаи техникии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиа барои гирифтани шаҳодатномаи ронандагӣ таҳсил намуда истодаанд. ҳамчунин дар идомаи чорабинӣ аз аъзоёни комиссияи давлатӣ ва дигар фаъолон даъват ба амал оварда шуд то корҳои фаҳмондадиҳиро аз рӯи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ва инчунин қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон бештар намоянд. метавон гуфт ки татбиқи чорабиниҳои гуногуни даъватӣ дар ниҳоди ҷавонон ҳисси ватандӯстиро бедор кардааст ки ин омил метавонад дар баланд бардоштани иқтидори мудофиавӣ ва ҳифзи содиқонаи марзи кишвар мусоидат намояд. дар толори кохи фарҳангии шаҳри панҷакент бахшида ба рӯзи модар чорабинии тантанавӣ бо иштироки намояндаи ҳукумати шаҳр, роҳбарияти муассисаи давлатии коллеҷи тиббӣ ва омӯзгорон доир гардид. ҷамъ омад бо суханони табрикотии муовини раиси шаҳри панҷакент Парвина Нақибӣ оғоз гардида ӯ иброз дошт ки бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷашни расмии давлатӣ эълон шудани рӯзи модар дар кишварамон гувоҳи равшани мақому манзилати баланди бонувон дар ҷомеаи мо мебошад. дар замони соҳибистиқлолии кишвар ба шарофати сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати боло бурдани мақому манзилати зан дар ҷомеа таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шуд. ин аст ки имрӯз занону бонувони шаҳрамон
از پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که تمام عمر پربرکت خود را برای به دست آوردن صلح و آسایشتگی وطن و پیشرفت همه ساحه‌های جامعه کنونی ما بخشیدند شکرگزار هستند. سپس سهمی ارزنده زنان را در تمام جبهه‌های حیات از جمله در رشد اجتماعی و اقتصادی کشور قید نموده دیرکتور مؤسسه دولتی کالج طبی شهر سفرزاده محمد مراد از سخنان محترم پیشوای ملت یادآوری نمود و سابقه‌داران و آموزگاران را با روز مادر شادباش گفت. در آغاز فصل بهار فرا رسیدن این جشن مبارک و پر از لطف و مهربانی را برای همه شما بخصوص مادران و بانوان وطن محبوبمان از صمیم قلب تبریک گفته به هر یک شما سلامتی، بخت و اقبال نکو و خانه آبادی و سربلندی آرزو می نمایم. طور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در یکی از سخنرانی‌های خود بخشیده به روز مادر ابراز کردند. امروز جامعه تاجیکستان در سیمای زن نه تنها مادر، خواهر و همسر بلکه آموزگار، سیاستمدار شناخته، دانشمند اصیل، سرور موفق، صاحبکار سخاوت پیشه، طبیب حاذق، حامی وطن، بناکار نامدار، مربی نسل‌ها و همشیره مهربان را می‌بیند که این مایه افتخار هر یکی ما و شما می باشد. مادر گهواره و عالم را به هم می پیوندد و با سرشت و ضمیر پاکش برای هستی فرزند، آبادی خاندان و آسایش جامعه تلاش می نماید. در چاره‌بینی مذکور سابقه‌داران نیز حضور داشتند و سخنرانی نموده عید بانوان را به همگان شادباش گفتند. با چاره‌بینی برنامه آماده نموده دانشجویان کالج طبی شهر باز هم حسنی دیگر ضم نمود. در فرجام باشد از جانب رهبریت مؤسسه دولتی کالج طبی به آموزگاران و سابقه‌داران تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم گردید. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف. ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی سمت افضلیتناک سیاست دولت تاجیکستان به حساب رفته. از جانب حکومت مملکت جهت تامین نمودن سالمی اهالی و بلند برداشتن صفت خدمترسانی طبی همه چاره‌های ضروری عملی شده ایستادند. چنین بیان نمودند اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان در پیام امساله خود. زن مادر پیشبرنده جامعه بوده در ساحه‌های تندرستی زنان و بانوان به مردم خدمت می‌رسانند. با قدرشناسی از مقام و مرتبه زن در جامعه بخشیده به روز مادر یک گروه سابقه‌داران ساحه تندرستی مورد عیادت قرار گرفته با تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی شدند. ایده‌تون خیلی تبریک شما دیدی مادران روز مادران 100 ساله شوید هیچ درد و غم نبینید. روز مادران خیلی تبریک شما سابقه‌داران ساحه تندرستی اوغلای اسرار و آچیلای کامل و فاطمه خالمراد و قربانای آرمان و از این توجه اجرا کننده وظیفه سرطبیب بیمارخانه مرکزی شهر پنجکن امیدجان رحیموف اظهار سپاس نموده دست به دعا برداشتند. عمرتون دراز، رزقتون فراز شود. شایسته کارتون تیادیلویم، کارتون به برکت شود دیلویم. همون جایتون نزدیک ساختون عینم بلند. مادر همچون آفرینده انسانیت روی عالم، تمثال مهر و محبت، صداقت و صمیمیت و وفاداری و مهربانی است. مادران چشمه خشک نشونده حیات مظفرند. بگذار دستان شفابخش مادران ساحه تندرستی درد را نبیند. گزارش دلشاد حلیمова و شهباز قربانوف. با مقصد احترام گذاشتن و قدرشناسی کارمندان واسطه‌های اخبار عامه با اقدام رهبریت کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن با نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه یک ملاقات ایدانه برگزار گردید. رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده ضمن سخنرانی خویش باری دیگر با نقش واسطه‌های اخبار عامه در بلند برداشتن سطح
معرفت جامعه توجه خاصه پیشوای معظم ملت رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان با ساحه مطبوعات تاجیک سخن گفت و اظهار داشت که در سال فرخنده 30مین سالگرد تأسیسیابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه برای ترغیب و تشویق این صحنه تاریخی و دیگر رویدادهای مهم جامعه همه‌طرفه سهم ارزنده خویش را می‌گذارند و رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین مراد شکرزاده نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه را با روز مطبوعات تاجیک تبریک و تهنیت گفت و آنها را قدر شناسی کرد. چنین یک ملاقات‌های سودمند با اقدام رهبریت شعبه حفظ محیط زیست ناظرات انداز در شهر پنجکین کمیته اداره زمین نیز با کارمندان واسطه‌های اخبار عامه برگزار شد و در برابر تبریکات صمیمانه آنها مورد قدرشناسی قرار گرفتند. گزارش عباس همراه‌زاده و شهباز قربانوف. با اقدام رهبریت مؤسسه دولتی آثارخانه جمهوری تاریخ و کشورشناسی به نام استاد ابا عبدالله رودکی بخشیده به روز مطبوعات تاجیک میز مدور تحت عنوان سهم مطبوعات تاجیک به بالاروی سطح آگاهی جامعه و تحکیم صلح و وحدت برگزار گردید. سرور آثارخانه مقصود مزرابزاده ضمن سخنرانی خویش درباره تاریخ مطبوعات تاجیک و نقش آن در بالاروی سطح آگاهی جامعه و تحکیم صلح و وحدت سخن گفت و همه کارمندان و سابقه‌داران مطبوعات تاجیک را با این صحنه فرخنده صمیمانه تبریک و مبارکباد نمود. در میز مدور روزنامه‌نگاران راهبر دفتر مطبوعات رئیس شهر پنجکین بابا صالح‌زاده نمایندگان کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان علیشیر مطریبوف شیرینشاه نوراللهیف نمایندگان شرکت صدا و سیما شبکه تلویزیونی تاجیکستان و آریانور عباس همراه‌زاده دلیل بازار صدای رستمزاد شاعره شهادت امانزاده و دیگران به سخن برآمده پیرامون نقش و مقام مطبوعات اندیشه و ملاحظات خویش را بیان نمودند. در خاتمه این میز مدور از طرف رهبریت آثارخانه تاریخ و کشورشناسی به نام استاد ابا عبدالله رودکی به روزنامه‌نگاران تحفه‌های خاطروی تقدیم گردید و همزمان تاکید شد که من بعد آثارخانه همکاری را با کارمندان واسطه‌های اخبار عامه گسترش می‌بخشد. گزارش عباس همراه‌زاده و شهباز قربانوف. در مرکز نظارتی دولت سانیتری و اپیدمیولوژی شهر پنجکین با اشتراک صاحبکاران و کارمندان مؤسسه‌های خوراک عمومی، خدمت‌رسانی، نمایندگان ساحه سیاحی، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، مرکز تشکیل طرز حیاتی سالم و دیگر مسئولان میز مدور برگزار شد. در آغاز این چهاربینی مدیر شعبه ترغیباتی و تشویقاتی کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین علیشیر مطریبوف به حاضرین نشاندادهای پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان را شرح و ایضاح داد. سپس سردختور مرکز نظارتی دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر پنجکین تیمیرف امریدین از اشتراکچیان میز مدور مخصوصا کارمندان آشخانه و طربخانه ها نقطه‌های سودا و خدمت‌رسانی قاطعانه طلب نمود که طلبات قاعده‌های سانیتری و اپیدمیولوژی را رعایت نموده به شهروندان خدمت خوب رسانند. مدیر بخش رشد سیاحی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکین اسرائیل زاده نظیربانو در میز مدور از کارمندان آشخانه و طربخانه ها، مهمانخانه و آثارخانه ها و راهبران توصیه داد که با آغاز یافتن موسم نوی سیر و سیاحت سطح و صفت خدمت‌رسانی را به مهمانان داخلی و خارجی بهتر نمایند.
اجراکننده وظیفه دیرکتور مرکز تشکل طرز حیات سالم در شهر پنجکند دلشاده حلیمова ضمن سخنرانی خود قید نمود که باید ما از بیماری‌های سلویتی، ویروس نارسایی مسئولیتی آدم، سیل، گپاتیت خود را محافظت نماییم. شخصی که به این بیماری سلویتی گرفتار می شود حتما به متخصصان ساحه مراجعت نماید، زیرا سالمی جامعه بایگر دولت است. گزارش دلشاده حلیمова و شهباز قربانов. هر سال سنه 15 مارت همچون روزی جهانی حمایه حقوق استماع کنندگان تجلیل می شود. با این مناسبت در اساس نقشه چاره‌بینی های مرکز تشخیص منطقوی آگنتی تاجیکستان در شهر پنجکند گروه تبلیغاتی سلسله ملاقات و صحبت ها را در مؤسسه های تعلیمی، بازار و فروشگاه ها برگزار نموده با شهروندان، استماع کنندگان، صاحبکاران و تاجران ورقه های اطلاعاتی را درباره قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایه حقوق استماع کنندگان و دیگر سندهای معیاری حقوقی را دسترس کردند. ملاقات گروه تبلیغاتی مرکز تشخیص منطقوی آگنتی تاجیکستان در فاکولته ماتماتیکا و انفرماتیکای دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند با سخن افتتاحی معاون سردار مرکز تشخیص منطقوی آگنتی تاجیکستان در شهر پنجکند نصیبه موسیزاده آغاز گردید. او به حاضرین اطلاع داد که هر یک شهروند باید در دایره قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان حقوق‌های استعمالیش را حفظ نماید و هر سال سنه 15 مارت در سراسر کشورهای جهان همچون روز حمایه حقوق‌های استماع کنندگان تجلیل می‌گردد. در این ملاقات مدیر شعبه به معیاردراری تکنیکی و استانداردهای مرکز علیشیر نورمحمدov، مدیر بخش نظارت سودا شاکر امانقولov با اشتراکچیان این ملاقات اطلاع دادند که از طرف مقامات تاجیکستان در جهت تامین حقوق‌های استعمالگران در زمینه قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایه حقوق استماع کنندگان تدبیرهای مشخص اندیشیده می شود. با هیئت استادان و آموزگاران و دانشجویان فاکولته ماتماتیکا و انفرماتیکای دانشکده آموزگاری تاجیکستان ورقه های اطلاعاتی تقدیم گردید. دیکن فاکولته ماتماتیکا و انفرماتیکای دانشکده سید مراد سفروف برای برگزاری چنین ملاقات به رهبریت مرکز تشخیص منطقوی آگنتی تاجیکستان عرضی سپاس کرد. چنین ملاقات با هیئت استادان و آموزگاران و دانشجویان کالج طبی شهر پنجکند برگزار شد. جانشین سردار مرکز تشخیص منطقوی آگنتی تاجیکستان نصیبه موسیزاده با حاضرین درباره اهمیت روز جهانی حمایه حقوق استماع کنندگان معلومات داده قانون‌های مربوط حمایه حقوق استماع کنندگان را سرداران شعبه و بخش‌های مرکز علیشیر نورمحمدov و شاکر امانقولov شرح و ایضاح دادند. معاون سرور کالج طبی پروینه باباخانова برای چنین ملاقات ثمره‌بخش به رهبریت مرکز تشخیص منطقوی آگنتی تاجیکستان عرضی سپاس کرد. گروه تبلیغاتی مرکز تشخیص منطقوی آگنتی تاجیکستان در بازار و فروشگاه‌ها با شهروندان، فروشنده‌ها و صاحبکاران نیز چنین یک ملاقات را انجام دادند. آنها با نمایندگان ساحه‌های گوناگون خاصه شهروندان تاکید کردند که ما باید حقوق‌های استعمالی خویش را در اساس قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان پیوسته حفظ نماییم. در این ملاقات صحبت‌ها در بازار مرکزی، مرکز تجارت سلامت و دیگر مؤسسه‌های خدمت‌رسانی سرداران شعبه‌های مرکز علیشیر نورمحمدov، شاکر امانقولov، سرمتخصص بخش نظارت سودا نظیرجان نرزقولov و دیگران با صاحبکاران و شهروندان ورقه‌های اطلاعاتی را دسترس نموده از آنها درخواست کردند که باید آنها پیوسته
ҳуқуқҳои истеъмолии хишро ҳимоя кунанд ва дар сурати поймол гардидани чунин ҳуқуқҳо онҳо метавонанд ба маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандард дар шаҳри панҷакент муроҷиат намоянд. гузориши аббос ҳамроҳзода, шаҳбоз қурбонов ва талабшо тошев. воқеан ҳафтае ки сифарӣ гардид дар хотироти мо бо рӯйдоди воқеаҳои гуногунаш сабт хоҳад шуд. инак ҳафтаи нав оғоз меёбад. мо ба ҳамаи шумо бинандагони азизу арҷуманд дар ҳафтаи нав пеш аз ҳама тани сиҳат, хонаи обод, бахту саодат ва муваффақиятҳо дар ҳамаи ҷоддаҳои зиндагӣ орзу мекунем ва ман умед мекунам ки мардуми панҷакенти бостон дар роҳи татбиқи сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон саҳми арзандаи хешро мегузоранд ва мо ҳамагон ҷашни фархундаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро сазовор истиқбол мегирем. саломату сарбаланд бошед.